Žena koja je unela revoluciju u navike televizijskih gledalaca, oborila rekorde gledanosti. Žena sa kojom smo plakali i smejali se. Žena o čijoj smo sudbini brinuli više nego o svojoj. Ona koja je okupila više ljudi na Tašmajdanu nego bilo koja naša zvezda. Ona zbog koje su se mnogi vratili ili prvi put ušli u knjižaru, ne bili kupili roman o njoj. Kasandra je žena o kojoj su dame brinule više nego o svojim muževima, a zbog nje je ručak zagorevao i najboljim domaćicama. Kasandra je serija posle koje ni Ljovisna, ni Esmeralda nisu došle do izražaja. Godine su prošle, a o njoj se i danas priča. Koreima Torres, popularnija kao Kasandra, danas izgleda ovako. Imidž popularne glumice dosta se promenio, ali nama se čini da crna kosa najbolje pristaje nekome ko će zauvek ostati Kasandra. Ovaj fenomen ušao je i u udžbenike iz sociologije, a pesma Šabana Bajramovića neobična uspomena na neka prošla vremena. Kasandra, Kasandra, lepotice ti neznana, Kasandra, Kasandra, uvek suncem obasjana. Yine ayrılıyor, yine günler uzak. Kada lišće pada? Od danas ponovo, tačnije nastavlja da pada na Prvoj televiziji. Ako ste do sada mislili da je porodica Tekin prošla sva iskušenja koja život može da nanese, malo je reći da ste se prevarili. Ne možemo vam otkriti šta će se dešavati u narednim epizodama najgledanije i najomiljenije serije u Srbiji, ali možemo da obećamo da vas u nastavku očekuju još uzbudljivije epizode. I jedan prijateljski savjet. Od danas nemojte zvati telefonom drage prijatelje od 8 do 9 uveče. Zašto kvariti dobre odnose kada sve što želite da kažete može da sačeka do odjavne špice serije Kad lišće pada? Dodela MTV-evih muzičkih nagrada održana je u nedelju uveče u Los Angelesu. Nagrade su podeljene. Između ostalih, privilegiju da se popnu na binu zbog minulog rada imali su Katy Perry, Justin Bieber, Beyoncé. Ipak nije dovoljno samo primiti nagradu. Važnije je izazvati pažnju, a najvažnije je da se sutra o vama priča. Beyoncé je ponosno pokazala svoj trudnički stomačić i tako otkrila da su nagađanja oko njene trudnoće tačna. Ali titulu najvažnijeg dobila je naravno Lady Gaga, a uz nju koji poen pokupila je i Britney Spears. Pop princeza dobila je specijalnu nagradu za doprinos muzici koja nosi ime Michael Jacksona. Najavu za tu nagradu održala je aktuelna kraljica popa koja je u jednom trenutku rekla kako je lepila postere Britney po zidovima. Ona je pop muzička legenda i muzička industrija ne bi bila ista bez nje. Lepila sam njene postere po zidu i dirala se ležeći u krevetu, rekla je Gaga koju je tokom najvećeg aplauza Britney odbila poljubivši, rekavši to sam već učinila. Eto, ni najvećim zvezdama se ne ispuni baš svaka želja.